Halo, assalamualaikum. Oke guys, malam ini aku punya jengkol guys. Bau tapi mantap guys. Ini udah dicampurin nih guys, cabai rawit, pedas pokoknya. Oke guys, kita mari makan guys. Kita aduk guys, jengkolnya mantap pokoknya. Wih, super. Kita tuang guys semua. Mantap. Porsi mantap guys. Jengkol campur cabai rawit. Oke guys, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih guys. Campur goreng bawang guys. Cabai rawit, jengkol, sama goreng bawang. Ini makanan favorit guys. Tapi sekarang lagi mahal guys. Tadi beli seperapat doang guys. Seperapat 8.000 guys. Sekilo 60.000 guys. Ini jengkol sisa pagi guys. Tadi pagi udah digoreng separuh. Ini sisanya. Jengkol favorit orang Sunda guys. Orang Sunda hobinya jengkol, lalapan. Tadi makan siang jengkol guys. Sekarang malam jengkol lagi. Jadi pagi jengkol, malam jengkol. Mantap.
Nikmat ya. Terakhir gitu, nikmat. Oke guys, selesai sudah guys makan malam kita. Pokoknya menunya mantap guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa guys, klik, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.